Zdravo svima, danas ću vam pokazati kako da provjerite specifikacije na vašem računaru. Znači skinete jedan programčić i bukvalno sačekate da se otvori dok unošite sve informacije u vašem kompjuteru i jednostavno te informacije digitalno prikaže, da kažem tako. Šta treba uraditi? Znači prvo treba skinuti taj program, znači idemo speci download, znači onako speci download, sačekamo i evo speci, inače ostavit ću link u deskripciji tako da ne morate da se mučite da tražite. I dođemo na sajt i imamo odavde dakle će da ga skinemo, preporučao Piriform. Znači samo klikati i sačekati se skine. Kada se skine jednostavno instalirate, znači instalirate kao bilo šta drugo, mislim sad da vam ne pokazujem zato što već to imam instalirano. Čisto sada da ne bi tu instalirao, znači instalirate sve i pojavi vam se ikonica, instalirate, pojavi se ikonica i to izgleda nešto ovako, znači tako nešto, kao ovdje ćemo, znači ovako izgleda i kliknete i sačekate da vam se i kad vam se otvori, onda sačekate da ono čita sve ove informacije o vašem računaru, znači koji je operativni sistem, koji procesor, koliko rama, koja je matična ploča, kakva grafika, znači smešanje podataka, ovaj hard disk, koja vam je optika i audio zvučnici. I evo vidite moje specifikacije mog računara, znači nije nešto posebno, ne mogu baš da se pohvalim, ali u suštini za moje potrebe i više nego dovoljno. Znači vidite koji operativni sistem je tu, znači to je operativni sistem, ovdje imamo procesor, ovdje vidimo matična ploča, ovdje vidimo grafiku, smešni podatak, optika, audio, periferija i ovdje vidimo mrežnu karticu, network, Dell Wireless. I ako to bi bilo to, znači ono ukratko kako možete da provjerite u detalj vaše informacije o vašem računaru. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidjelo, bacite like, share, subscribe i vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao!